kuzubanje kubenje masithandaza ye masithandaza masithandaza vakumnandi ka Jesu ekumakereke kwai wa kumnandi ka Jesu mfundisi ali mara mi tshama mi twa rhawundi liya ya 4 o'clock nampundzu mfundisi ringetani yona mi ta va twa mhani mfundisi wa sungula ku vulavula tindzimi tin'wana to ka mi nga ta tshama mi ti twa rhawundi liya ya 4 o'clock in the morning a bedroom a yi kahle kuma swihundla laha na ku mhani mfundisi yi tshama yi dya minyikelo na mani wa kwala ndzeni ka kereke wa brother yi ta vula kahle rhawundi liya ne boy mladza hayi n'wansati munhu wa xisati kahle kahle not n'wansati munhu wa xisati ani u so makeke so i triangle hala dyambu ri nga fikeki i makeke so i marhambu lama so wena loko u nghena laha wena brother wa swikhongelo i nga fambi hi freeway evhivhingeni i famba hi freeway nga hola ku hakela toll gate andzeni ka miri tiva miri wa n'wansati bot laha khoneni laha ka rhambu laha loko i lava ku ti twisa i ba rhambu u jika u ba rhambu baby wa swi tiva ku maybe foni teka Yesu phela a hi pfuka nampundzu na kokwani nga ta mina ni khensa ku va exiponisini i nga hlamuli ende nga chavi ni ri ku huma swihundla ende nga jahi nga go ba khumbi no i rhambu xi xa bana kahle baby kata mina baby wa swi tiva ku nsati wa mara xi va n'wi joyela ntirhweni he but i ya twa na swihundla swa hina leswi hi nga swi tiveku laha ivi yi ta hi byela se no khocha sweswiwa swi nge endleki a nga boxi swihundla na ku ka vona va tshama va xeva hi thyaka mhani mfundhisi loko yi kha yi ba so ta yi twa bava le kaya papa a hi na swi twisa ku a hi heti ku bebula a hi zami xo hetelela nkata mina mi kha mi ku hi thawula a mi njhani ekhikuyita ra badlisa rhambu leriya phela mfundhisi baby mama baby i nga hlaveleli hi mfu rhambu leriyani is very sensitive. It's a very sensitive rhambu. That's why loko nkati labor pain loko n'wana a phusha a huma hi le ka rhambu leriya i ta n'wi twa n'wansati a sungula ku kalakala a vitana vito ra nona mzamani ngwangwangwa ku ma nhlamba labor pain i mhaka n'wana va kha ba rhambu leriya se na loko u ba rona swi nge endle so ba roof u nga vo is done loko a ba phenapi ku huma swihundla swo tala ngopfu laha na vavanuna lava swihundla swa va yisa laha swa huma ebodno va swi hlanta kunene vavasati a ni va byeriwe hi vavasati va va yisa i ta swi twa na ku nghunyule wolowana next door a nga heti 30 seconds a nga rhumelanga a chela airbase na wena a nga jahi efsipela matihlo okay